Uteti ni ukoretwo ugikuruhanio na ngui iria ikoretwo ikiyumiria kaunti ya Nakuru thutha wa ithurano, kuona nduriri ngurani ni ciukanagirira ni undu wa mirugamo yao ngurani ya kiuteti. Riu nduriri kuma icigo-ini cia ubunge cia Subukia, Rongai na Bahati ciugite ciigana ni ciigana, kuona makoretwo makinyitanira thuguri-ini ya wendia na uguri wa mburi thoko-ini ya Banita ita njira ya kumanyitithania niguo gwithemana na ngui, undu uria riu wonekanite gukorwo wina umithio. Kutoka Isiolo kuna wenye wanakuja kununua ng'ombe hapa, kuna wenye wanatuletea mbuzi wanauza hapa, kuna wenye wanatoka huko juu Bahati wakileta viazi hapa. Sasa hapa tuko sawa, tuko na amani kabisa, hakuna mafurugano. Kitu nitasema imeleta utangamano mzuri kati ya kila kabila lenye liko eneo hii. Oho thuguri ino ni ikoretwo ikiguciriria nduriri ingi kuma icigo-ini ngurani ta Eldoret, Isiolo na Nyahururu, undu uria urerikana gukorwo thondekete mieke ya mawira makiria hari mbeu njithi. Imesaidia wakaaji wa hapa sana kwa kupata mapato na imefanya watu wakuwe na ile morali ya kuimprove mifugo yao ili waweze kupata mapato ya kusaidia jamii zao. Ona kuri uguo ahuria biashara thoko-ini ino ya Banita ni maikitie ritana gwi thirikari ya kaunti ino ikorwo ikiongerera muigana wa mandagitari a mahiu, kuona thuguri ino iria irehaga hamwe makiri ma mburi no icungiririe gututhuka kwa mirimu, na oho magaikia mateta ati thoko ino ndikoragwo na mai oro undu umwe na cioro cia kuigana. Cioro ta ici kuma riria ciakirwo ni turarora tukona hari kaundu gatari kega muru itha waitu, tondu kindu kia mbere ona atumia mangithie kuinamira koro kari haria twetanagirira tari munanda ng'ombe ikiingira munanda kurutwo nguha. Baba anapenda kuimprove hapa ni kutuletea maji hapa, ndio tumeanza kuchimbua hapa maji. Kuna demu imechimbwa pale, no ya kukunywa iko hapa, tujafurahia vile. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muiruri wa Kang'arang.